Akashwani Shillong ka khubor ban puli du Elma Arwar. Kimat bakong san jong khubor menta ka step ka khatsan tarik unay weng kilong. Job bon ka BJP bat ka JDU ha ki election ha Bihar. Hiyar ka RGD bat ka Congress. Minjong ka kunhun menteri jong sarkar jela ban shim sakawai ka jaka ka bahaya life san akar hatin ring ban pinkanya ya ka sentun jil. Play menteri katnat jong akai puthe jong ka jela utimuti di Shira ya umat halik viewpoint kabala thao limba ka Smart Village Movement bat rakhi ka nang ba Shillong ya ka All India Cooperative Week ka banyo puar ka khubor ka babnya kaseng Bharatiya Janata Party ni ka BJP kalayo hadu khandai pumut ke mili ha ka jimpin mana ya ka result election hajilla Bihar ka balanyo ya ki vote hining kasni ka khatsa tari unai weng araja arsan katkum ka thup bala pelat da ka Election Commission of India ka jingdon ki constituency hajilla Bihar kalong aspa sapulai tili ha ka ba kaseng BJP kalayo hadu khandai pumut ke mili kat ba kaseng Janata Dal United kalayo prap samut ke mili kibedai kiseng kibedan ha ka sarkar sundrop National Democratic Alliance kat ba kaseng Rashtriya Janata Dal ni ka RGD kalayo ap samut ke mili kalok Jan Shakti Party Ramvilas LJPRV kelayo khat khandai ngut ka Communist Party of India Marxist Leninist Liberation kelayo away ka Indian National Congress INC kelayo ngut ka Hindustani Awam Morcha Sekular HAMS kelayo sangut Rashtriya Lok Morcha bat ka All India Majlis Kitalun Musliman kelayo sangut ka Communist Party of India Marxist kelayo away bat ka Bahujan Samaj Party kelayo away ke BJP kalayo khandai phowut kalapin bakala khamke minta usnam namar kalayo tam sakat phawut ladaya nujor bat kisnam baladeb ka JDU kabayo phrap sawut kala khamke minta usnam namar kalayo tam sasap huai ngut ki MLA katba ka RGD kabayo apsam ngut kalayar hadu sampho ladaya nujor bat kisnam baladeb katba ka Congress kalayo ngut kalayar hadu khatlai ngut na kisnam baladem wala ka BJP kalayo bungut ki MLA ngai lahap bani pembet kaseng JDU kabayo prap sangut ke MLA ban balayalam da Nitish Kumar manu ban shimti ya kakam kung menteri rang ba ka jela Bihar kakenwan menteri jong sarkar jela milya ni gesni kalaya minjur ban shim sakawai kecaka kabahaya life san ekar hatinring New Shillong Township ban pinkria ya kapatok pedeng ni kasanjil bat ban thau ya kalinti ya hapadeng kinong ba sansya bat ki nong ba jingtim unong ai ktin ka sarkar jela uba wailak ni kisila ulong ba kakenwan menteri kala minjur ya ka jingpin kala ya ka milya fiscal responsibility but budget management act arajan rio hakabala penkil ya ka fiscal deficit na ka life sen sya ka life 0.1% khalang banla ban shim ram shushu kawai pat kajingpin kala ya ka rule 6D jong ka Melia Ministerial District Establishment Service Rule la pentikna ba 10% ki kam group D on penap na kinong tray regular casual worker shushu ka kinhun menteri kala penkalaru ya ka kendon syakri bat ajimut bantung kam sya ka temat State Consumer Dispute Redressal Commission ka Blossom CLF Women Multi-Purpose Cooperative Society pendeng unyong mayarang haringkat ka jingat railang bat ka Kintil Shaprang Village Organization hining kasni ka lapinong ya ka jingat padba bat ka jingpun sngutho padba banweng ya ka jingma kabalang kiw na ka jingdi kiat bat jingdi drugs ya kani ka jingat padba lasdang na jan ka office jong video bat lapinkut ha pendeng unyong dong umyaw shup ha ka ba lapinong ya kani ka program ha kani ka sni lawan benya benta da kinong yalam sinong bakentup ya usoda uba bornat sinyong usketri uba John Warjiwi USI uba S Karmendai ke presiden jong ke Blossom CLF ka kong bi khasentiu ke khot ka Kintil Village Organization kinong song sinong kilong kini bat ki samlam kinong kren haba ajing kren ha kani ka awareness program kilapan pau ya ka jing smokhya halo ka jing kiu jong ka jing bu buat ba kila banjur ya ka jing ki lang bante lakam ki kam ki papen saw limba ka jing pen smokhu bat ka jing tre lang jong ki padba kani de ka Akashwani Shillong ka balam sepi ya ka khubor
Lapilong yang passing out parade ha ka Conservation Training Institute ni CTI berlihat bang pengkup burom ya ki apoi ngut ki field assistant jong ka batch ka basan huai jong senam ahjar apsau apsan ki bala pendep ya ka program ajing hikai ka bakhat wai benai hapo ka tengah penek pensa ya ka khendau bat ko ni ka Soil and Water Conservation Department ha ka ni ka sgi lai don lang director ka Soil and Water Conservation uba El Shabong ubala sim ya ka benta ku mukongsan bat haba ajing kran ha ka ni sengi ula ai kublai ya ki nongsha hikai ba kuntup ya wei na jila Arunachal Pradesh namar ba kila pendep ya ki jing hikai ba kerpang ha ka bayade ba jing yada ya ka mariang ba jing peniat ya ki marpo khando shu uba shabong ula penpau ya ka benta jong ka CTI ban penni ya ki bri ki batibit na ka benta ba pher ba ula kentu ya ki samla puli bakin penokam ya ki jinang jing start jong ki ha ba penne pensa ya ka tolong bat ki marpo khando ha ka ni ka sngira aru ya ki sangat ba Kusnam syakitu ke belapan pau ke jing tebet ha ke pulih ke putih ke jing hikai bat ke jing yele kai. Menteri Ketmat Jungokai Perthei jong kejala Timothy Dishira ulapli ya umat balasna bat penwandur ha kedul jong kejap kebayu ya ke Perthei halik viewpoint kabala thau lemba ka Smart Village Movement bat kabala yarap da ke District Tourism Promotion Society laban kedau ba uni umat lasna pura da kijabo bala lum na kapung umyam bat ke jing dulodul ke penpau ya ke jing penek pensa bat ke jing pensngothu ya ke imlang ke salang ha ke ni ke sni la don lang ru da Deputy Commissioner ke Ribai District u Abilash Baranwal ke Tourism Director ke Brendali pakenten ki hek sorkar bat ki nong shong shnong kathan u Timothy Dishira haba ajing kran hakani ke sni u lapen pau bakani ka artwork ke pin ya ke jing angnut jong ke jala megilia ha ka kam jungok kai Perthei ha ka bayade bat ke Mariang nagalian ki hek sorkar ki lapen pau ya ke jing pen keladul ke jing trailang bat ki pat bat ban yada ya ka dor jong ke pung umyam ha ka liang ke Mariang bat ka kam jungok kai Perthei kanong ba shillong kalaraki ya ka All India Cooperative Week ka banyo puar da ka jingraki ha ka state level ka balapenlong da ka Corporation Department ka Meghalaya Cooperative Apex Bank bat ka Meghalaya Basin Management Agency kani ka program ka ba ka phangpren ka long cooperatives as vehicle for Atmanirbhar Bharat kalapan pau na ka benta jong ki sentrikam ha ka ba penklan ya ki kam nong kendong bat ban kintiu ya ka jingla ban pendap ya ladi ha ka ni ka sni menteri badipet ya ka tengat uba materials dakhar ulapli ya kani ka Cooperative Week bat ula banjur ya ke jing ton kam jong ka digitalization ban kintiu ya ke jing khut ke jing trai kam bat ke jing shanya hapo ki seng trai lang la sabu ya ke kusnam sya ki society ke bala le ba bala pelong ya ke exhibition bala pen ya ke marchna bala pen mi na la ka jong kari uba materials dakhar haba ajing kran ha ka ni ke sngi ula pen chlor ya ki seng trai lang ban pen thma bat ban thau thma bat ban beteng ban no sinyang sya ka jing roi ka imlang ka salang jong ke jella Meghalaya. Karibhay Youth Federation RBYF kalapan kut buram ya aku prangut ki samla puli ki bala pau khmat na ribhay ki bala lebha ki examine SSLC bat HSSLC da ka ba ai kusnam kerpang ya ki samla ki bala wan khmat ha ka kadang science commerce bat art stream ha ga ni ka singi lai don lang da menteri katnat CNRD uba sosna satan haringkat u president ka RBYF uba people thank you u education secretary ka RBYF uba skembok lang marbo unong aibut keseng uba Agustin Sten u financial secretary uba balawan marwen bat kiwi kinong ilam kiriurang ba lembat kinong hikai nakilyang uba sosnes sotun menteri sarkar jela ulayaro ya ka RBYF kabalakin tiyo ya ka jinang jing start bat pensilur ya kisamla puli bakin tresitom na kabenta ka jing job ha kalaway shusho uni menteri ulapan kemau yaki bakin yai pensong bakin pensungu ya kinong hikai jongki bat ya beteng beno senyang bat ban syaka imlang kesalang lemba kejing IT bat kejing long renti komsi benta ban kemau buram ya kelimkho singkha basispa asam khosnam jong Sardar Vallabhai Patel ke bos sencha district jong ke East Chantel District haringkat kejing trailang bat ke DSEO kalap long ya ke Unity March nalu ke office u deputy commissioner shadow ke
Iriat Higher Secondary School. Hadirin kini ke Unity Run kaladan sa ka-program hakaba lawan ni simbenta do SDO Sadal Manish Kumar IS UDSEO uba ading do UJEC Principal Dr. Pinong Tulu kinongi kay bat kisamla puli. Kato ka khubor kalukot kabawan siya na ka-studio yung ka-Akashwani Shillong bat sa kindiat pon sa so bat ka-Akashwani Delhi na kamata khubor haktin hindi badbut pat sa khubor haktin pareng kani gaday ka-Akashwani Shillong. नमस्कार,